Nimit manga ni sumut sa tharap akhoi mani tax expo handloom singrang lo sangkhren ni lakuthi da madul pa crore tare muki akhoi state da pot yon bagi nga mi habna chingba akhoi report people the yaure over rupees 7 crore generated at money tax service hanga express shawe duga gi koi money tax tori sidi afaba khongthang ni hamna chungum me amle kuna leiba handloom handicraft leiba khutsa ba me am singa si yokhat am hona bada sisu darkar oiba lei chuma money tax ti gari ga pangthol ko me am lak pase sai da di kari phum thamini adu na le ani subuda money tax hoy adai nga festival hoy sina mu economy se drive tong na festival sigi manungda kachu yam ka hena koina ka hen ba kume rawa chokba investment tawdana crore hum mari ga thada dana ma pan dagi rock pen ko dana ko tana to ba du ma poti si possible like dana ka da ani tax to si su money tax si su kitang ke ni ko sakar si sin ma do de hoy crore tare ki pot yo le ko le adu da na hai do adu gi budi hoy yam nuai hai tare ko sin naw singi mayum dagi saba matam kuina silak to pot natraga pot tu promotion to gi tanja do phajana phangore hai do lo ta ne odabu economically yenga na ko aduga keno da kui exposure based yeng magan da di money tax se ai mai pa ena low reba kai no hadi money tax si chai ma taru organize to kuma tam da money tax ta leiba pot sing jigi entrepreneur sing natraga producer sing natraga madu da leiba innovator sing do adugi innovator sing dugi product sing do manipur ma panda expose to phangadam neba money tax ta lupa crore taret yole nipan yole jigi value se akoi manipur manung da circulate to paisa hoi ta madu ki value do so do payam ka na laite ai tare ko sarkar na money tax aiba mela ama platform ama sinbi raga noi me report yon do koi sinbi ge lao aduga noi ki poto yo lo na ha ka na koi na store do phamuraga madu ki poto yon ma matam da akoi na puthoiba akoi ki company sing duga mapan gi leiba textile industry ga mari leina ba achauba fashion brand mayam do moina kobi raga aduda akoi ki exposure pi bangam bata raga di aduga company khara entrepreneur khara ga agreement ga sign to na dana tawraga madugi mapanda akoi gi sigumba handloom gi natraga handicraft gi natraga kauna gi oiba pot sing sida sida akoina chahi amagi 1 crore gi order secure tawre akoi somna kanda thabak phangwe angle ani ga di adudi angle amane ba adu natadana sarkar gi tawde ya da program dona money tax tawrpa nga festival tawrpa digi atai tohan ba handloom and handicraft gi festival tawrpa adigi Bangladesh ta mela to ba adagi atai jaga Tripura mela to ba si jina akoi poto yolaga lakoi wane ba lalon bagi culture siga lalon bagi lei ba culture siga trade ki culture siga nga sai gi keno ga akoi gi kayani ko akoi gi business ki entrepreneurship siga khara khena ba lei ba business entrepreneurship sidi sai gi akoi gi de lei ba imai ben sing gi chin naw sing mayam do moi gi pot sing do mapan gi exposure phangba ya ba opportunity ma state ki manung da mela am to ga namjan gi gi di kanab lei ke amne dai na ai ko ada money tax to phami ba mi yankai chama do moi gi company gi moi na sajari ba pot sing do Raymond gumba adagi topa toan ba indigenously leiba company sing adagi tribal gi kano artifact sing natraga costume sing da kano to ba koi gi ka ni ko kano leiba brand sing na makoina lobira kanda moina akoi da order gumba pirak pa investment banga kanda money tax to mai pa logudam ne ba crore taret nipan yole have do yamna hoi sakar ndi am chawn khalam bi ai mi tadi kasu lei to pot ama miyang da kayani ko namai to bne na ai mo to mai lowen kam yam so